U dvomilenijumskoj istoriji papstva Svetoj stolici sedelo je mnogo dobrih i bogobojažljivih hrišćana. U knjizi Mračna istorija papa, koju je objavila izdavačka kuća Mladinska knjiga, ispričana je međutim priča o onima koji to nisu bili. Mračna istorija papa Brende Ralph Lewis je novi kandidat za najprovokativniju knjigu vaše kućne biblioteke. Od 266 katoličkih poglavara koji su od Svetog Petra pa do danas bili ustoličeni na ovoj najstarijoj izbornoj funkciji na svetu, većina su bili pobožni hrišćani, najiskrenije posvećeni služenju rimokatoličkoj crkvi. Ali njima se ne bavi ova knjiga. Ona otkriva onu drugu, mračnu stranu papstva, na kojoj se nalaze neka od najvećih zlodela istorije čovečanstva. Ova knjiga je svojevrsna hronologija borbe za vlast, seksualnih skandala i nezamislivih zločina na koje su pojedini pontifi bili spremni zarad moći koju su sticali ustoličenjem. Na 256 strana je predstavljen materijal nastao istraživanjem dnevnika, pisama i izveštaja stranih izaslanika pri Svetoj stolici, kao i zvaničnih zapisnika sa zasedanja svešteničkih sudova. Kako je većina pontifa bila posvećena sopstvenoj misiji, čak i bivala proglašena svecima, tako je postojala i ona grupa njih koja nije prezala ni od kakvog greha ili zločina radi ostvarenja mračnih ciljeva ili zadovoljenja najnižih strasti. U Mračnoj istoriji papa ćete saznati koji od njih su bili najokorelije ubice, nalogodavci genocida u ime vere, najveći razvrtnici i protivnici progresa. Saznaćete kako su papske ljubavnice krojile politiku Svete stolice, na funkcije postavljale one koji im odgovaraju i nemilosrdno uklanjale one koji bi im zasmetali. Zahvaljujući istraživačkom radu Brende Ralph Lewis, materijalni dokazi o mračnoj istoriji papa su spaseni iz mraka vatikanskih arhiva i izloženi javnosti u ovom obliku koji je pred vama. Kao i uvek do sada, Mladinska knjiga se potrudila da čitaocima ponudi najkvalitetnije izdanje kako po sadržaju, tako i po opremi. Knjiga obiluje slikama koje dokumentuju napisano, objašnjenjima pojedinih pojmova koje će vam omogućiti da lakše razumete istorijski kontekst i vreme u kom su opisani događaji desili. Saznaćete šta su mrtvački sinod, svete alatke, ostrvo dekadencije i mnogi drugi pojmovi iza kojih se kriju najmračnija dela koja ljudski um može da proizvede. Budite spremni za nova, šokantna saznanja i čitajte Mračnu istoriju papa bez predrasuda. Cena knjige je 3.496 dinara i može se kupiti na 4 rate po 909 dinara. Bliže se upoznajte sa knjigom na našem sajtu www.mladinska.rs, a poručbine možete izvršiti na telefon 22 57 022.